dugo godina, tako da možemo da kažemo da ćemo postati tradicionalni, s obzirom da su rezultati odlični. Fokus nam je naravno na terenskim pick-up vozilima, pošto je to nešto što se normalno vezuje za farmere i poljoprivrednike, ali isto takođe, kao što se vidi, imamo i kamione, čisto pokažemo da možemo pokrijemo i taj segment. Je poljoprivredno stanovništvo, odnosno seosko stanovništvo, da kažemo, pre svega zainteresovano za ovaj program. Čini mi se da bi ovakva vozila njima izuzetno dobro došla. Pa, s obzirom da smo mi lokacijski u Vojvodini, znači i u Novom Sadu i samo sedište firme u Novom Sadu, po prirodi stvari i zbog toga što je Vojvodina, da kažem, najbogatiji deo Srbije i prirodno poljoprivredno stanovništvo je tu, znači, najveća koncentracija. Mi već imamo povelik broj prodatih vozila tog tipa, tako da je ovo samo, da kažem, nastavak, mesto gde dogovaramo nove poslove, gde ugošćavamo stare klijente i gde od konkurencije preuzimamo ove nove i tako da. Evo ovako jedno samo kratko pitanje koje možda interesuje veći broj poljoprivrednika. Koja je neka osnovna ili prosečna cena jednog ovakvog pick-up vozila i koja je, pre svega, ajde da vas pitamo, i potrošnja? Pitanje za $1 milion. Suštinski, mi imamo 19 vrsta Isuzu D-Maxa, tako da možemo da pokrijemo za sve redom potrebe, znači od onih klasičnih radnih verzija do top modela, što bi rekli, automatik, touchscreen monitor, parking kamera i slično. Otprilike ono što najčešće ide, to su takozvane double cab kabine, znači 4 vrata, 5 sedišta, 1000 kg korisne nosivosti, pošto je teretno vozilo, povrat PDV-a, mala registracija, jako bitno, i vučna sila 3,5 tone. Znači, neka osnovna verzija koja kreće od sad na sajmu, znači kao sajamska popust, 23.300 plus PDV, što je, da kažem, početni model, i završavamo, da kažem, lestvicu na top modelu koja sa automatskim menjačem 30.700 plus PDV.